عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Miyaka poon ki Abu Dhar, miyaswatun swalla, amataan ana mga tawa ped ku mga sahabaw Rasulullah api teruiran ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahe Rasulullah, na miyakwaw ana mga tamukian su mga belas, kadisiran di imanambayang sadataru di emi di kapanambayang, nagu disiran di mamuasa sadataru di emi di kapamuasa, nagu disiran di isedeka ku malalawan ku mga tamukiran. Piteru iyan, abah kanu da senggai wallah sadini yudi misedeka, mataa na umani satimana tasbih na sadka, na umani satimana takbir na sadka, na umani satimana tahmid so katuruang ka ku alhamdulillah na sadka, na umani satimana tahlil so katuruang ka ku la ilaha illallah na sadka, na sukisuguun kumapia na sadka, na sukisaparan kumarata na sadka, naguso di ikam bebangunan sa walayo isar kanu na sadka. Piteru iran, ahe Rasulullah, upama na igira amim bebangunan sa walay su isar katanu na anabelas yanon. Piteru iyan, aay arangan niyo upama o sinian tiagu ko haram, anadusan yanon. Lagi dinuto igira as inian tiagu ko halal, anabelas yanon. Miyaka poon ki Abu Dhar, miyaswatun swalla, amataan ana mga tawa ped ku mga sahabaw Rasulullah api teruiran ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahe Rasulullah, na miyakwaw ana mga tamukian su mga belas, kadisiran di imanambayang sadataru di emi di kapanambayang, nagu disiran di mamuasa sadataru di emi di kapamuasa, nagu disiran di isedeka ku malalawan ku mga tamukiran. Piteru iyan, abah kanu da senggai wallah sadini yudi misedeka, mataa na umani satimana tasbih na sadka, na umani satimana takbir na sadka, na umani satimana tahmid so katuruang ka ku alhamdulillah na sadka, na umani satimana tahlil so katuruang ka ku la ilaha illallah na sadka, na sukisuguun kumapia na sadka, na sukisaparan kumarata na sadka, naguso di ikam bebangunan sa walayo isar kanu na sadka. Piteru iran, ahe Rasulullah, upama na igira amim bebangunan sa walay su isar katanu na anabelas yanon. Piteru iyan, aay arangan niyo upama o sinian tiagu ko haram, anadusan yanon. Lagi dinuto igira as inian tiagu ko halal, anabelas yanon.